Talinya aku suara ke situ. Masih nggak ada ulangan itu. Berapa kali bilang bapak? 1 juta kali. Ini surat talinya. Bisa letak besar itu seperti dogi. Indo yang kita kasih. Baik komutasi untuk membantu apa dulu itu ketabi apa keparenya di kameran kesandoran dan itu masalah nasa. Baik mau komuta pator jore di lingkaran takaran tasi untuk membantu alam de melam itu demo sama sampai. Langsung anak ambil anak nama masanggo amin. Tuang ambil kuasa alam surga. Buang tuang kibong Yesus. Dalam itu temo buang kirambo tuku joromi. Untang na bilangi itu mamasi kaborok nila ko kami masolanasang. Mitarang makan nilang tebo isang bonyi. Mipatoyan kami pinasang kalangan. Ipamilik kanina subuh situang kamarang pasang. Nato temo buang. Lagi pataruk lang tongkon niya loreko na hindi undok nenek di kamasay nararangkulan inan situang kamana pasal rindik pa makan rambut kemelami matangan lo sila kong karena ipatoyang kami itu menasana sa kalangan dan itu na tuwa para kikobok lang de arlo to temo lang wapu ko kadipulian sa ipangkiran lumatik man na kamu wakti telang buwan ipong isu dua siapa kain sesuatu kamu nanti nama sallo, bertemu sia tonton saya lakukan amin. Rasa anak ambil anak ambil. Kita nih, kita 200. Ya teteh dong, tadi bang. Jom tadi, aku pernah dulu toh. Nah ya kepala leleta, pernah dulu. Tulis aja nanti. Jadi ya anu sakit bila di tangor. Kita papas dulu. Oh dulu. Belum. Sirawan nih.
jalan. Yuk kamu nasa. Aku tuh. Iya. Salemberan. Nampak tunai na engki. Lama-lama ya. Buat lama-lama. Woi. Biasa. Oh, Mana bau? Mana bau? apa? Halo. Ya te lalu lako sa pumito. Ya te lalu lako sa panen. Alay namay. Ya te lalu lako sa saldi. Ya te lalu lako sa Hendra. Yate lalu lako sa Saldi. Yate lalu lako sa Poyos. Kita bumalik yang di Tarapan Madusen. Memang totong dikatabi orang masih berkutin banting ayo malapinan. Anggan natemai itu Syria dan sangka sisa dan tebesunan paleleyan. Tu merasa nau loko siaran di sumu sesuluan tau tepan itu disembang tau telantar siayoka. Maka limang narakar kutimbang tingayo makarang natemai tau kampai bang pakaruang petanya debitu siang nana. Umpu kalung masih ditampak karutas tali ngakaben rumah tak tanduna. Tangan mengatakan tangan mengaboyo bisa urek kesipasam matan buku langan uriting dokel de lilina Nusantara tarik timuran dan namparan di Indonesia. Maka dimana kau kita itu selanasan di Pendo dan Ramakang di Puambil dan Pembutang Sibia Iran Pantang timbak di Wibak Panalem Pangpansang Domong Domisarakan Kurang Kabin Ketuan di Nusantara Kasar. Ku pada lagu kau di kubentang atang itu kubuat tabi. Rokote babangan katongkonan disuruh kemayo. Iya tu rombongan tu lokasaka kalena latuningka iyong te lubak pamaduksyan iyong te tarampak mahoy mata lalenduk nama te karampuan boyok kay sukan tu mata ka kukuat abit ni patana rapat talina duwag kini palitan maya-maya suling sayo kami kulangan lawan dan gaya ni sangat rata damai di tongkonan gada tu rombongan lamba saka kalena. Iya matu sang siturusan senek payung yo mai batu alu rombongan senek Niko Tina kur perang tetayo rombongan Melki Tina kur perang tetayo rombongan Bapak Seril yang merang tetayo rombongan Nenek Nasiri rantai tayo rombongan Bapak Risa Pirau rombongan si Nenek Nasaldi namanya Salu Sobai rombongan Nenek Kembar Salu Sobai rombongan Ambiato Urra Maroson rombongan Papa Anti Papa Anti Handel dari Balikpapan rombongan Bapak Yuyu Ubang rombongan keluarga almarhum Sonia Boko Benteng Lampio rombongan Milen Solalina Tanete Bebo rombongan Bapak Owen Makassar Mama Layu Kondoran keluarga Nesidam Makassar Sudah kita kepala dah kok. Salah kata Pak, penduluan rombongan. Padahal itu.
La kukuang tapi tinggalnya bobogo siman sa dengan kayu ma kalimana lagu tong darada sangke derang tokung mombong sangat yang darat pada langgang tedau ma tanalong pada umrong tedau suluna badak Rampona tundang to amain ne bating inar yang kaburong tedau Mario Belanda inde dao to di maturu-turu to mamma dao te tangana sondong to di marok ore to matindo dao te limbu walana tarana samba iya tong-tongo metundang to mamma bating nalaku bapana lembang rakan meru yang kaborok Mario nalaku pentu tual ibu santa kasalne untun dan to mamma rara makamban urru yang kaborok bukutang si beaderan Unggara kami sangke derang bumong misang tiang garan anggan na tumayalan pangluluan sangka pangosoran doti lagi tuliang selen sirende Yemi tori gente bukun na buangin tarong kona hasil lo na sendana si ayo kalamba si barung barana temai simbol manik temai lokol hoerara temai salombe palerung king bisaran na todolo na potau bunga kena ulang kita mai ulang nara makamban kena ma kalima naraka tong duka ki duka kasiri dau tu temai alu kumangkana tengko puang matua dau tangan lagi allo angina radan duka ki duka ungka tumpak ampul lembang kita mai sangka mangkana pamangka salaga to kaubanan dau pangalisuan nabatara kulak mangka di belende belan nada di mabuan naramparan kapa kumpung mota bin napa sulyan nallo napa makambam mota mai takidan pia napa mabidangan mota mai semberan lotong ulu tete manik tateng kata mate kamarin tinan mengkara apa tamate kamadan de linda mi mole sanda lindona tikillang mi mole batu rupanna pantarisan makaraeng nangga pantaranang na inde badan tuo balo panglolowanna inde likutumbu kulau lamte liliina padang rilam pio digente gua libasi ampang lumuran unggaraga sangge deran kumombong sama tiang garan si ayo kalamba si barung barana pantaranagana tutang dirandan panglolowanna deyang tato sopai digente karra masukaran iumba daya mai para di sabu sobai langgan duga si ayo kalamba reke si barung barana pantaranagana randal lagi pangalong detek dio pambana goa mi pataru kamaleyan mi panata kakek deran undola pambana maros sali leko na endekan umpolambanan padang di bukit antasa dio namai saung kangana lalangta talambi ini boleh tolak katonan padang tolok pintu diana tontokona dua bonti kidai nan natal lu topongona bamba puang atung kasanganna tunna mesio sio padukana apu utamena apa dikali telindota ta patar kamalayan ta panak ta kakek derang talambi boleh lubak bana inde tongkona uran nallo lubak bana saleburan tarap pakara pangaleleng punin na puang apa simbang tangan di tirona na leleng tangan awasei na simbang tangan ala boy apa buah di tatumba lata duang dia pari sarusan dak duka di lempangan pangkul la di bed tirerungi kena papa tu lengin kena santa si mesaki saldiran tedai limbong pemedi yung tebalaran nampak na kamarin kinang tasik mo pemedi yung terang tiyon tuyum na kamaran din lamin nang isi tiro di dota makarapu talang simang taperu pangga to makaponan nao belan na marasa mong garaga sang jajaran kumbong sang dianggaran laung balimbong inde kapuran pangan loleran mampu atasak inde kalau si ponoi sina bolo si tamura na si tamu penasi pakatana inde kabuk masero pindan kabuk maklum pabumpungan kabuk ba tumpang to pulun na salu panampa to pohon gura-gura lami tari maniyong tarun si tamu lami kala apa para di ngorak ka sita doan diyong pasena nene diyong padato di bota hubungan pagapagan narakalang palimbang kada sulu kubu makarampuan tasolan asa kagenden antaling do mairing langan kiti mong makbulololog kiran de mau tangkel sol
Hai. Ambil 3, 2. Ambil banyak-banyak. Kalau orang itu Kasi
Lata paturun lang walang tialak na kamarintinan tapon ni sumaya mayang tilampanan na kamarantinan katong tumulubang kilalay kanan na nenek pipasang kudon wata pupuang salimu duka na utangan na langit na si Tirolindo papuang gau duka na upang nisuan na batara na simang tagarupa patome kumpung garagan na kumpung duka tangpon na ilangit kumararak duka tang sungku di batara ondo muraka kita torotolino to mairiki to mintau mata tuli dari yang kita palambi to dari tibus sana itu tang mauku ondo muraka kita lambi kita memoram mata dari kita tinaran mambolong makam ban ketang palambi rak masir di mana apa yang ketang mau kurang tapi lalangan na burongan di tanda hukum tado mete tong kurang kada tanda panas sana to mete tong kurang ta tanglana boti ram gomutu tanglana boli upang parayanta tanda panas sana katong kunanta tanglana boti ram bandua ta tanglana boli upang parayanta. Iya betul kampung kunang kemarin tinana keluarga sanepeni kadang kunang kemarin tinana keluarga batu-batu sanepeni domai tong kunang bangabe Rambo tanah tasik kira ramakampan atau lingkulan kedutang sebiadera tutun matang yang suruh si tarung naga tongkonan kemarin tinana saneprini lempalan Rambo tongkon kotomari tutun keborok lako tobalu si tarung katongkonan kemarin tinana sanepayu siapa yang payung dia main batu alu Rambo tongkon main batu mari tutun keborok lako tobalu si tarung naga tongkonan kemarin tinana sanepigel napigil lempalan Rambo tongkon may patumali tutun kaborong lako tobalu si taruna katongkonan kamarintinan sa pongorli Jomai Papua Rambo tongkon may patu lako tobalu katongkonan kamarintinan sa pongorli Jomai Papua Rambo tongkon may patu lako siya pongoyos si taruna katongkonan kamarintinan keluarga Bati Saneboko, keluarga almarhum Saneboko benteng Lampio orang potong pemimpatu lago sebab Nasaldi. Katongkonan kamarintinan Bapak Yuyu, sebab Yuyu Kupang, ram potong pemimpatu mari tutur keboro lago sia Bapak Nasaldi. Si taruna katongkonan kamarintinan Bapak Risa Jomai Berau, ram potong pemimpatu lago Bapak Nasaldi. Katongkonan kamarintinan Bapak Anti, katongkonan kamarintinan Bapak Anti Handel lebih balik papan mempatu laku Bapak Nasaldi. Katongkonan kamarintinan Ambeanto Jomai Kurra Morosong Rampotong kami patu mali tutur keborong laku siya Bapak Nasaldi. Si taruna katongkonan kamarintinan Nenek Kemba ramai salu sopai Rampotong kami patu laku siya Bapak Nasaldi. Katongkonan kamarintinan Nenek Saldi Nenek Nasaldi damai salu sopai Rampotong kami patu laku Bapak Nasaldi. Katongkonan kamarintinan Nenek Naserin Jomai Ramtetayo Rampotong kami patu laku Bapak Nasaldi. Katongkonan kamarintinan Bapak Serin Jomai Ramtetayo Rampotong kami patu mali tutur keborong laku Bapak Nasaldi. Katongkonan kamarintinan Melki Tina Kura Ramtetayo Melki Jomai Tina Kura Ramtetayo mempatu laku Bapak Nasaldi. Katongkonan kamarintinan Nenek Niko Tina Kura Ramtetayo Rampotong kami patu mali tutur keborong laku Bapak Nasaldi. Si taruna katongkonan kamarintinan Nenek Femi Damai Guntau Rampotong nakasingkir nama kamu notoring bulan ibu utang sebenarnya tutun matang yang suruh. Si taruna katongkonan kamarintinan Milan Solalina Tanete Bebo Rampo duka utang nakasingkir nama kamu notoring bulan ibu utang sebenarnya tutun matang yang suruh telah taruh tas Yosua ini tas uturan tadi. Milan kayo mo te. Miren. Yo di Pangalolo. Katongkonan kamarintinan Milen Solalina Tanete Bebo Rampo matang yang suruh. Si taruna katongkonan kamarintinan siya Mama Layu Tumanete Rampotong kami patumali tutang keborong lako Tobalu
Si Taruna katongkonan kamarintinana Pak Owe cuma Makassar rampotong kami batu lagu Tobalu katongkonan kamarintinana keluarga Sanesida cuma Makassar rampotong kami batu balik tutup keborong lagu Tobalu. Yo di Patalola yang untuk katongkonan kamarintinana Sanenprini cuma Lempangan rampotong kami batu balik tutup keborong lagu Siang Komios. Lagu kola susi pasangan rata bagian kanan pulauan tanah lampiran nanti kudu te tongkonan kada nanti jatuh bakal leng pengalida kudu te panitona pa uraleang nakon tunggu para pegawuro kumutabi dan yo betulnya kalau kita solanasan keluarga pemaraku kita paturon ikan dengan orang potongkong dan yang petaruh dengan ketongkonan yo sisidu kato tu tangkian suruh lah sikiro kami bapakna Saldi Sola Sero Tutole tangkian suruh lah sikiro kami bapak Saldi Sola Sero. Sulu bapak Wimata semua belana makamban denai salugara salugugu tu rambung tongkon yang oleh kok naung sumur langsung mulai nanti dao Indo nene tu turun lama kau te kakak sombong di bawah tengah Indo dao te itu balana sampak nalangan mora lagu pamas yang sambung tanda butuh nado mete tongkonan kadang tanda manasan atau mereka tongkonan iya betul katongkonan kamarin inana Sene Efrem katongkonan kamarin inana Sene Efrem domai Kalolu Rambong tanda tasiki rana makamban untuk deng bulan ibu kita kasih biaderan di pokaran ina kumua di pertama gereja di pertama tondong nalang PKK apa ini butuh sena saja kau minta terima ya pemain pengurus ya teh lakon gereja stasi durian kita kau itu tanggung jawab lo mari kau sudah antara ketuan antara kita kau minta terima kau stasi durian dia ada pengantar itu mai. Oh, nanti jangan kau mandak kita takkan lah. Kalau kita pengurus itu kamu umat kita ada pengurus. Oh, itu siapa nih? Oh, Marcelo. Oh, aku itu gereja stasi durian. Oke. Ya teh lakona tondok. Tantu kita pembangunan tuh tarimai. Ada siapa yang harus kita ini? Morila. Saya ada sintuan. Saya di kantongin nama bawa kita. Karena muda kami di pokoknya. Jadi yang di memo tahu orang aman itu. Lakona kampung teh. Ya teh lakona PKK. PKK Marul. Pembawa kapalangi deh. Terima ya. Mutu labio. Alin teh kemana? Saat ada satu pengurusnya. Pasang. Kalolu. Oh, kalolu teh. Dari kami doang kalolu. Di Kor Kalambai. Oh, ini Aldi. Oh, ini Aldi ya. Oh, siapa lah kami tu? Kami nalai. Ini Aldi teh. Lah kau pasang teh, Pak. Ini siapa kepala? Alai. Oh, Jonas sama pos-pos na to.
Ya. Berpuama-puama. Kasih-kasih cerita. Belum itu alatnya pakai proses. Mesorok proses. Apa ya? Kali mo mo, kung nagano ito, kung napapundo, kung namatipikit, kasi yan. Awas, alam dia kasi. Tadi tu ambil lepas tu ya. Sorry ya, sorry. Oke. Lagi itu ditarik, jangan dipilihkan gama karena diinvestkan bisa mau. Lihat balonnya kirim
Kamu tolong terus rasang, pasti ini nana kejuaraan kami malam ada di Palayu di pakai teko Parinesa. Si turun ad mendekat ke. Gate lalu lako rantena torasan. Gate lalu lako lempangan samburangi. Gate yang kana lalu rekti kabo. Gate lalu rekti mangapena di sorenu. Gate lalu lang yang bonusura. Gate lalu tama kalau tokan yang kalimpuang. Gate lalu lako sapua perus. Gate lalu lako sapua liu. Gate lalu lako sapua targunen. Gate kita si konyo ke Parinesa tapi di sini kan. Pak Kapol saksangan lah. Korami. Kapal lembang. Bertena. Aparatna. Bertena mingrai. Bertena tau. Aparatna itu. Aparatna. Dapat pemimpinan tayo itu. Laku 5 tarong. Aparatna, iya. Jauh separatnya, jauh. Kapal maruang. Bertena. Kapal puntulan piau. Bertena. Kapal pasang. Bertena. Kapal kalulu. Bertena tau. Melako to paranya. Kaparanya san. Itu pastor ya. Sa Pobano. Sa Potono. Sana George. Sana Andra. Sana Juan. Sana Miss. Sana Elia. Sa Pangkopi. Sa Popeus. Kami tu labo aku detik ni nak dia. Sa Poria. Sa Poliu. Siluan. Sa Pokalimbu. Sa Potarbunen. Siluan ni. Nangka tu. Nak kau taruh ni, taruh nampak lagi tu. Pada. Saja aku itu kapal minum panjatan. Okey. Oi. Dah. Sanandro. Leandro. Sanandre. Anda tahu betul lebih? Andre. Ini anu loh, Vincent.
Sen. Weh. Laro kami ni sa minum pa. Weh, sana badan. Weh, sana intan. Oh, ni Mariani sana intan. Nek Mariani dan Nek Intan. Iya, pakai bawa untuk. Nek Mariani, Nek Intan telan, Nek Intannya. Nek Intan rebo keluar kalau. Weh, sama Mama Alexi. Weh, sana Ara. Mama Alexi na Ara. Ara, kalau alay ka. Sana alay ka. Larang. Weh, sana Randana. Randana. Nek Randana pote. Weh, sama Mama Alexi. Modesi. Weh, sana Mika. Teman-teman. Mika, Nek Mika. Weh, tu Nek Mika. Eh, siapa Modeni? Modeni tak? Ada yang itu? Sabar. Weh, sana Tiara. Pagi dia tak? Tiara iya. Tiara. Pagi macam. Weh, sana Ipang. Oh, Nek Ipang. Weh, sana Yandri. Nek Ipang, Nek Yandri. Ipang na Yandri lah, salah ini. Laka. Weh, sana Rapi. Weh, sama Panca. Kata. Mana tu? Nek Rapi. Nek Rapi. Tu Weh, sana Sherly. Mapura. Sherly. Dapat. Ben potiong deh. Konserli. Potu. Oh, ngaku rumengan. Ayo foto yung dia. Ngaku ngo. Eh, sama Bella. Porida yung. Ben di Porida. Oh. Motel dah. Motel dah dia. Eh, sama Mario. Eh, sana Payu. Rio. Masih baik tak? Ben kemari lah. Sama Mario. Weh, sama Wawan. Weh, sana Depon. Eh, sama Ines. Ada pun ni. Pengawan tak? Eh, sana Kabila. Pengawan. Weh, sana Aldi. Dapat kata bisa lah. Ah, macam Medidan. Dia mengkap. Oh, Pengines. Pengines teh. Pengines teh. Barto. Pengines teh nanu teh. Aldi. Ya, ni Aldi. Eh, siapa Tiwi? Eh, siapa Mira? Si mana sa kita Ben Aldi total? Pomira. Tiwi, ni Aldi, Mira. Weh, sama Maudi. Weh, sana Yoyo. Weh, sana Gren. Weh, sana Ratu. Oh, Nek Ratu, Nek Ratu. Weh, ni Ance Tumanete. Nek Ance tu mana teh? Ni Ance Tumanete lah. Rani. Rani, mau yalah kalau ni Ance Tumanete. Ada indah ku menala tanah ni arang ani nak dia mu pungan inde. Oh, tak kita ni. Indah Kalau kali. itu kan, kalau Oh dia. Oh iya yo, dia. Oh. weh, Papa Gita kau tete. Pagita. Pongan di dewan. Penganggi. Oi, penganggi indah ku umbang pitana penganggi. Penganggi ke na ba ni angge ke lale ito liman na kumya.
Dia punya. Weh, sana anak. Ini anak. Weh, pungan di barang. Mau payung sola korega quelle. Weh, sana Ipani. Weh, sa Podewi. Iya. Weh, sa Pongi. Weh, sana Ronald. Weh, sana Baluk. Kung hihintay ni nanti, misalnya. Pongi intay ini dia. Pongi bisa, ne Ronald bisa lan. Baru bisa itu. Weh, sana Randy. Oh, ini Randy. Weh, sama Marin. Mama Aril. Woi, Mama Aril ini ya alam dia. Weh, Sanisi. Mantap. Weh, sama Otori. Mama Aril. Weh, sama Myanmar. Alam itu coba baturi dia. Weh, sama Sandy. Nanto. Weh, sama Libo. Torro. Weh, sama Palen. Pengolibo lan Nepalen. Mungkin bukan teh. Yo, Nepalen. Tidak pada tolong bisa. Paling bisa. Lepo Pongerma. Oh, ada siapa ya? Tidak tolong bisa lan. Aduh apa? Emang ini sih. Ini sih dia mereka. Ini mo. Marin. Marin bisa. Lagi tidak mengalir ya. Lagi tidak lagi kemarin ya kalau lu. Aril. Kemarin jauh apa belum? Kali kalau lu. Konser lihat deh. Konser itu bisa. Jauh. Konser ini nak. Gua kakak Konser kamu. ini kami kalau lu. Konser bisa. Tentana ini nanti. Maaf kakak mengari. Pureti. Kali. Pureti. Oh, dan itu orang batak atau. Pungani. Apa nih? Apa aku? Pungani belo. Oh, jangan sampai itu di belo. Tadi mari. Pasti kamu. Andi gelo. Pungani. Wene katan. Wene Anggi Surako. Oh, pasiba itu ada dua. Pasiba itu yang di sana. Pomode. Lantai ibu dewan. Wene Rani. Pongkatan. Anggi. Nah, pongkatan itu bisa. Polagita. Oh. Wene ada berapa? Di Marapa tuh. Wene Anggi. Wene Pegi. Kami itu naik pirini. Kami itu naik pirini. Kurang dulu. Ya pakai itu. Karena Yang personal itu. bukan saudara Nasen Pak. Angkat bila. Weh, siapa bila? Indah perkalan telina teh. Woi, indah para tema apa pisan dalam ni eh. Ini pemila tuh. Bunga lagi kita tahu ini. Ini pongkon ini na bayar. Ya teh, boleh kita. Iya, ini pongkon ini. Oh, dah. Weh, sana Bayu. Weh, siapa Ngita? Weh, siapa Yus? Weh, siapa Wina? Sana Allen. Siapa Yoris? Siapa Ngape?
Esa Pongoy. Esa ni Katalayo. Katalayo. Demi nak lompat. Esa Negera. Ito te, yung kanina ito, alam mo yung kaya. Esa Podea. Esa Porilla. Esa Pak Peter. Kado Wendy. Monica. Esa Monica. Esa Pak Lega. Ya, ano pa yung Ibu Dewan. Dewan. Ibu Dewan. Ya? Ibu Dewan. Ibu Dewan. Esa Ibu Dewan. Esa Batara. Lega, suruh bentar. Nia Pei. Mana lega tu? Ya, tindi yung ni. Ba? Sana Wewe. Esa Papalay. Esa Pamaxi. Sa Pongepan. Sa Pongo Elvis. Sa Pongaldo. Alam ni, tinisalang ngopong ako din siya yung ni. Sa Dewan Kari-Kari. Kung yan kasi. Mama Otto. Mereka to. Alam ni, saya dia pun yan pisah kan ni. Sapo Willy. Esa Netio. Nepren. Barcelona. Sapo Melo. Siapa Liki? Siapa Kali? Siapa Sipa? Sande Wira. Sando Kamari. Siapa Rida? Nenek kesana sama sana, zona gua gitu. Kau siapa itu? Ya, anak wisata satu dah. Tahu nanti jadi lagi. Baik kita aja. Bukan ini. Ya, Pak, pengurus kira kita apa nih sakit ini? Ya,
Weh, itu Depas. Itu stasi. Indah Randa. Dengan terlalu. Suster. Pak siapa? Dapat tolong apa? Oh, itu rukun. Oh, kan. Ya, tayo lakona kita papan. Ini cara yung dulu kali. Pada cara yung tu. Ya, tayo na may marunga. Mabubatu. Ya tayo bubumbat. Ya, tayo tingin kepala yung bubatu. Ya tayo pasang. Ya, tayo nalu pasang. Ya, tayo nalu kalolo. Oh, pagi-pagi dah sih. Ya, kalau untuk apa ini ya kita kasih ini rampu. Oh, hindi po rin eh. Sama betul. Oh padi. Ya toh ini dulu lagi ini padi. Yung itu lah. Ini. Pantas papatuy gitu ano yo. Ya mga mutiro do per campo yun bumali mo pori. Ya tayo na dampo. Sisinya to para panggabang manina kung mapasa ko yung mga men kalolo. Ya mo tayo na dampo ni pagyan. Woi kalolo. Beres kalolo. Wah. Yari ito, paberes tu kami doon pasak paberes tu RT na sola sa po kapalana. Penila ko. Bagi ni padi, bagian itu mainnya. Pada gua kan anak keberka. Bapak ada nasi mayulu butiro pa. Tinggal lagi. Kalau ada temannya cewek kan? Ya gampang gitu. Kira Jawa.